Chibai ule Bible kan nei dan episode pathum na kan thlir ho le don ani Bible an zia na history le khabu sang te Bible a senglu an ni dan kan soi to a tun tuma chuan Hebrai le Greek an zia te chu tong sang an le lin dan kan ngai thla don ani episode masalama kan soi to angin Persia opna atop nu khan Alexander the Great aron langa Judai chu Greek hovin an opa khothlang culture le an trong an ron pulut ta a heta dam khochuak tur chuan Greek trong an thiam nge yanga ya ti chuan Juda tamzo khan Greek chi an thiam ta a an ria thiam thei tura Bible po chu le lin angai ta ani ti chuan BC zani somruka Ptolemy Philadelphia sa thupekin Tora kha Greek trong in an letta ani kha an soidan chuan ai Gupta a Alexandria khua Juda mithiam somsari pahniin asang thewin ni somsari pahni chungin Tora chu Greek trong in an letlinga an nuwa an lelin theute an han khai khin chuan an lo in mil thlap vekani anti he thon thu hi atakani le ni lo chu engpo ni se an soitum ber chu he lelin hi pathian in a pongpuyani ti hi ani an lelin chu Septuagint ti anita a zia ka Bible lelin masak ber ani a Bible history a melung poimo berte zingami anita ani Septuagint chu Christian tenan choma thutlung thar ma ruai tu anita a hei wang hian Juda ho chuan an hnual suata ani ti in kohran pa masa then khat khan an soyani kohran masa hun laya khan mun poimo tak achanga thutlung thar ziak tu ten Bible an kuat poin Septuagint atangin an la chuak thin Christa ti po hi Septuagint atanga an lak chhon ni na lang ti chuan Greek lalram khochak lamami te ang thovin Isua khan Aramaic amanga ma se athu soile athil ti te zia ka anda don chuan Greek an mang ta zelani kumzabi pathum na lai holvel khan Caesarea ahun laya Bible mithiam mingthang kohran pa Origen khan Hexapla abuat saya chu thutlung hlui thlur ruk ani a parallel Bible masaber ani ome thlur khatna Hebrai tongin ada a thlur ni na Hebrai kha Greek tongin alam dan tur aziaka pathum na chu Greek tonga Aquila le lin ani a palina a Greek tonga Symmachus le lin ada a pangana Septuagint parukna Greek tonga Theodicion le lin ada ani abu po alian le a volume somli zet niya ngai ani ma se achan bershiat lovin kumzabi palina le pasarina inkara khana bauta a ama ero chu thuziak thahnem taka an kuat kan la muthei ani kumzabi palina a Christian na chu Rom sa khua pomaloni khan an tong man berpo zoin Greek atangin Latina ain sonta a chubaka Constantina khan Roma atangin Constantinople khopui sona chu tunlai Istanbul hi ani Christian mun poimo tak ani zuita a anhu zela Rome nen hian thunei na inchuin an boi chunzom ta ani kha khochak lam Constantinople lama chuan Greek an lamang chunzom zela Septuagint kha an mang ani Rome lam chu sa khuana le politics a alientel tela khochak lam Constantinople lam an Greek tel lai khan khothlang lam chu an Latin tel ani chu Rome opna hnuaya mitam zok Greek trong thiam lote ban phak turin Bible nei tulna alo omta a mithanem takin an mani tongin Bible an letling ta hloma atam ber chu Latin tonga le lin ani chutia Latina le lin chi sang om nual ta ga chuan buaina an tok ta a an le lin dan te athukal mangte adang ta nuai mai ani hemi tire tur hian Pope Damasus khan a secretary Jerome kha Bible chu Latina letling turin atia adik thayang bera chua turin lelin sang ala khoma
Greek Bible ne na khai khin boka tichuan Jerome chuan AD zathum somriat pathum borvel khan Latin Bible le alin thar chu abuat saita ani Bible pumpui chu AD zali panga vela azawa a Bible chu Vulgate ti anita a Latin tronga Vulgata chu common ti na ani a mipuinol puitrong manga le alin ti na ani berchu hei hi khotlang lam Bible ber anita a voitam takan ziak chhong ani tuna phei chuan Greek kut ziak bu let ni don hi Vulgate kut ziak bu kan nei ani amai ro chu kumza or aliam nuwa AD zali somsari paruka romlal ramatluk ta ka wang khan Latin trong chu khotlang lama chuan azui ral titi ta a Latin trong peng ho Italian te Spanish le French te an lo chuaka ma se heng trong te alet ling zel lo hian Roman Catholic ko ran khan Latin hian avong tharenga ti chuan zoi in khotlang ko rana chuan ko ran hruai tu tlem te chau kha Bible chiar thei anita ani khochak lam ero chuan chutiang in khuwa khirna an nei ran lo an mani trong thevin an detling maya Georgia Armenia le Ethiopia version te halo chuaka heng ba ka hian Arabic Persian le Nubia le adang tam tak alo chuak ta bok tam tak tan chuan Bible le lin kha ziaka an mani trong an da masak ber ani ta hlomani heti mek lai hian thutlung hlui Hebraya ziak chu von that du na om verenga Hebrai kha kumzabi pahni na tir lama tang khan zoi naral trana achan po AD za somthum panga a Juda helna achuaka Simon Bar Kokba nuaya amai ro chu Rom hovin an tudaya Jerusalem chu Rom ho chuan an din thar thunga amhinga Aelia Capitolina an vua Juda ho lu an phallo khata tang khan Hebrai chu zoi naral tanta a Juda tam takin an thainghil to ani tichuan AD zanga borvel khan Galilee ram Tiberia a Juda mithiam thren khat Masoretes an ti te chuan Hebrai tronga Bible da that na chu an thokta ani Bible hi a original mu tur om to lo awangin Masoret hawin rim taka an thora ziaka an lo da that hi Hebrai Bible kan nei hlui ber alo nita ani an kut ziak bu chu Masoretic text ti ani a hlui ber chu AD zakua borvelami ani Masoretic text hi a bikin Reformation hun lai thleng khan Bible le lin na man ruwa ber ani ta zela KJV ngei po hi Masoretic text be chana le lin ani kumalo vei zela sangkhat somnga palia the great schism anti khochak le khothlang ko ran in thenna lian tak mai kha lo omta a Rom lam chu an lian zoka khothlang lam chu an thunun tiala soito angin Latin Bible chi an man ber ani taka khan Bible chu minol pui ban pha ka om talova sa kho pui thiam tlem te chawin an chiar theita ani chu ba ka Europe ko ran tam tak khan Bible an nei lova achan ber po biakin kha pathian thu zirna ai ma in pol ho na sacrament an chan ho na mun ani bera chu mai ala ni lova kudziak Bible kha amana tau em bokani tichuan mi puinol pui ban pha ka Bible nei du na nei an lo pung zela chung zinga mi chu John Wycliffe kha ani kha sabtonga Bible letling masaber tu ani ta a Adam chunga atumber po Bible le linzo kha ani renga ani khan Latin athiam a ma se Hebrai le Greek athiam lo thung chu wangin Latin Vulgate atangina letlinga Wycliffe Bible kan ti takna a mimala ale lin vek ni lovin amale athui hruaiten an lelin ani zok ma ani AD sangkha zathum somriat pahnia lelin chu an zota a ma se zia chon hau tak ba ka asen sawasang ema kopitam takan siam thailo tichuan Wycliffe ale athui hruaiten Bible chu khoshang shanga an kengkwala Bible chu mi ten nikhat te an ho a achang chuan dar kar khat chau te an ho thin amana tawa wangin an Bible masa ho kha bulian tak maya zia chon ani hloma thunei tu ten Wycliffe Bible nei tu chu manan ni tur thu le hal hlum hial an ni tur thu an chuata ka khan abute an siam ta ani Wycliffe chuan ensan le ti du da tok ma se ti hlum ero ani talova kumsang kha zathum somriat pali khan
kum somruk pali mi ni in aborala Lutterworth England na phum anita ani Wycliffe adu ber chu minol puiban pha ka Bible nei kha ani a zirtura le lin nilovin hriat thiam tura buat sai ani a atam thayang ber ti chuwa kha atum ber ani tuna hian akut ziak Bible te kha a copy zani somnga ayatam an la omani Wycliffe Bible a thil chin chiat lak tak pakhat chu James ti lo lang hi ani a Bible a mu tu romlo Hebrai tronga Yaakov ani a Latina Yaakobos tia le lin ani chu thutlung hluya Jacob tia le lin ani a ma se achan ber riat lovin thutlung thara Yaakobos ti chu James tia da ani tlat maya Isua zirtirte Johanna unaw pa te Isua unaw pa te po Wycliffe Khan James ti na da tafeka chu anu zela po ti dik ani ta chuang lo thutlung thara Jacob le khabu mizo tronga kan nei po hi English chuan James an lati ta zel ani Wycliffe Bible kha Middle English a le lin ani a tun lai mi te tan chuan hriat thiam har hle ani kha ama saber ni ma se English Bible le lina chuan a khai pa ber chu William Tyndale kha ati thei ome trong chi sang athiam hnem le a Greek Hebrai Latin German Spanish French la English athiam ani Hebrai le Greek atanga le lin mitin ban pha ka Bible siam kha athupui bera ma se akong abum bo hle pui thiam tenan man ber Latin Bible Vulgate kha le lin diktok loin mangani ti in adik zok chu mi pui azirtir thina ma se mundanga midang azirtir hlanin pui thiam te chuan angai te bokin Vulgate mangin mi pui an lo hruai let le thina mi pui nol puin Bible chiar turan nei si lo awangin pui thiam thu soi ang chu an pom mai lo thei lo thina ni mi mal tinin Bible kan nei lo chuan thu taka mi te kan so nget thei lova chu wangin Christian chuan ma ni tong nge in Bible kan nei turani ti kha thu pui ber ani Protestant Reformation a hruai tu ma sa te zingami ani a Bible le lina po Reformation nu ma mu tur aum nualani Tyndale chuan pui thiam te le million te lom a hlo lo tangeya ti du da le nek chep na atok na sak le a anun na hial tan a hlau thonom ta ka chuan England hun sang abir kwalta a Londona bishop ne na Bible le lin phalna adila pomsak ani tak lova chuan England chu ata na himlo le zwalta a ti chuan sangkhat zanga somni palia Germany atlan cheta a Lutheran hovin an lo tuam hlom ta ani sangkhat zanga somni panga chuan Catholic mun pui pakhat Cologne Germany a thutlung thar chu a print tran ta a ma se thu nei tu ten a khol chutna chu an ron ti chiat sakawangin atlan chele a tuna chuan Cologne a Tyndale kut chuak kan hmu thei om chun chu Matthias ziak bung somni pani thleng chu po copy khat chia hi anita a British Library a om mek ani hei hi English a thutlung thar khola chut masak ber ani a alelin hi athale maya anu zela Bible let link tu te poin athu hi an mangzui nual ani pathian ming Yahweh le linnana Jehovah ti po hi amang masaber tu chu sangkhat zanga somthuma Tyndale ani Tyndale chuan Stephen Langton zuin Bible chuan abung ada tel tabok Stephen Langton kha Paris a theology professor ani a anua Archbishop of Canterbury ani tanghe nge ani khan sangkhat zani panga khan Vulgate abung number alo da to ani ti chuan Tyndale chuan in hum himna azonga Lutheran tamna mun ani awangin Worms Germany a akalta a kumsang khat zanga somni paruka thutlung thar chu ati chuak ta a abute in an siama England a antol ludruta a mantlom te in an thal talom ani kumtop lama chuan a Bible chu man an khap ngala an soidan taka phei chuan Tyndale Bible hi tur hlau om takle huat thlalatak London akanin khom na mun ti chetu ani anti ma se an khap lo tling lem lo a hnu rei lo te ya an tu printer chuan kopitam takati chuak ta ani pui thiam thlen khat chuan an hmu thei ang an lei khoma van tlang ma an halral thin an ti chuam hasak ber kha kopi sang thum bor vel ani a ma se tu na chuan abukim pathum chi aom to kumsang khat zanga somthum pali khan
athutlung thar chu ennonin ati chuak le a hei hi anu zela letling tu tena anman ber chu ani zuita ani sangkhat zanga somthum paruka tinde lapo chu hal hlum ani a thing an che khom chunga din tirin ashroka shuin an hlinga mein an hal nan ta a akan mek lai chuan ring takin lalpa England lalmit prontivaro tin awani anti tinde la chu ti hlum ni ma se akut chuak ero athive to don lo anu zela KJV 10 an ron tinung ta zelani an chut dan chuan sangkha zaruk som pakhata KJV ya khan za somriat pathum zet chu he tinde la Bible nu ma hi a omani Bible bupum pui English a ti chuak ma saber chu tinde la thui hruai Miles Coverdale kha ani a sangkha zanga somthum panga a thutlung hlui thutlung thar le apocrypha kha English in ati chuak ani tindel ang khan Hebrai le Greek athiam velova Latin le German na tangin aletling bera amai ro chu tindel anen Pentateuch kan letling zo mana athukal manga apu hnung azui zo hle thomai thilchin chiatlak tak chu Coverdale hian Deuterocanonical kan ti hau kha apocrypha ti in asangina data ani Coverdale Bible chuan du thu asam lu tuklova sangkhat zanga somthum pasaria ennon anita a kha phalna neya Bible ti chu masak ber ani John Rogers Khan minglema Thomas Matthew ti mangin Matthew Bible ti in ron ti chuak ta a William Tyndale kut chuak kha mang na sa le a Pentateuch le thutlung thar kha Tyndale kut chuak ani a Tyndale le linsa ati chu man tak lo Joshua atanga Chronicles pani na tepo amang telbok abak song chu Coverdale Bible atanga lak ani ma se Tyndale chu zirtir na diklo tia an lo nol to kha ani a chu wangin aming tar lang lovin Matthew Bible a Malakia bu topa apocrypha ma chia William Tyndale a hriat rengnan WT ti azia kani akoma chuan King Henry lem chuan tirin lalber phalna ro pui takne na ti chua ti aziak tel nge ti chuan an lalber Tyndale Bible ti ral vek du tu ngei chu Bible ti chua phalna petu alo ni ta a Tyndale an hal hlum ani laya atong try na chu chani na omta pathian chuan England lalmit chu ativarta ani heti mek lai hian Bible le lin chungchanga ngaidan ala inang thei chuang lova Archbishop Warham Khan Kaushan hum him na ngai tuain English a Bible le lin hian chiat na bak eng ma athen lova Bible kan mu chu halral zel turani ti ina do chun zom zela ma se sangkhat zanga somthum pasaria Matthew Bible sangkhat zanga zet chalu ani khan boru akaron ti dang lamta a Thomas Cranmer Archbishop of Canterbury Khan lelin thatakani thu asoita ka khan Kaushan ngaidan po ain thlak dang lam chanta ani Thomas Cromwell an lal minister Khan Kaushan biak in zonga da turani atita a amai ro chu biak in sangriat chuang oma khan sangkhat zanga chi an cha lut si a chu baka Matthew Bible kha pulpita han manatan chuan atet boka wangin an du thu asam lova Bible le lin thar du na alo piang ta ani Miles Coverdale bok kha an ruai le a biakin man tlak turin The Great Bible an ti chu sangkhat zanga somthum pakwa a ti chua anita ani Thomas Cranmer Khan second edition a thuma azia wangin Cranmer Bible ti a hriat ani bok The Great Bible ti taka abu po alian hle maya awang inches kwa adung inches som panga zetalian ani heti hun thleng hian Bible a chang an la da tel ngai lova Stephen Langton an sangkhat zani panga a abung da zul zuin Robert Etienne Latin minga Stephanas Khan kum sangkhat zanga somnga pakhata Greek Bible a prinin achang da tela sangkhat zanga somnga panga a Latin Bible pumpui chu abung le chang da telin ati chuak tabok anu rei lote a sangkhat zanga somruk khan Geneva Bible ti chua ani a kha English Bible a bung le chang nei masaber anita ani kum sangkhat zanga somthum pali khan King Henry pariat na chu Roman Catholic atanga in lasangin Anglican Kaushan na loading ta a The Great Bible kha aphal na a alelin tir ani boka Anglican Kaushan chuan man bera an nei ta a athi nuwa afapa King Edward paruk na chu
sangkhat zanga somli pasaria alolala heti hun lai thleng hian Anglican chu anram sa khua ani zuita zelani amai ro chu King Edward thi nuwa Queen Mary kha sangkhat zanga somnga pathum khan aron lalta a England chu Catholic aron shwailet le in English Bible print po chu ati topa biakin man po akhapta ani alal tran tir kum khatna Queen Mary chuan Matthew Bible buat sai tu John Rogers chu hal hluma anu zela mitam tak ati hlum boka wangin Bloody Mary tia soi ani pha tang nge Miles Coverdale le Protestant mithiam ho chuan an sahim na tur zongin England atangin an tlan chia a Switzerland le Germany ya te an biru a Mary thi nu kum sangkhat zanga somnga pakwa a Queen Elizabeth aron lal khan England an kir le hloma chung zinga pakhat chu William Whittingham kha ani kai shroina hnuaya Geneva Bible kha anti chuaka Queen Elizabeth tan atlanta ani Geneva Bible hian danglam na sang anaya pakhat na chu thuthlung thar kha Vulgate atang nilovin Textus Receptus be chana lelin anita a Textus Receptus chu amalok sangkhat zanga som paruka Dutch philosopher Erasmussen Byzantine text sang atanga abuat sai ani panina chuan Geneva Bible buat sai tu te kha Calvinist anni a Protestant Bible ti mai thei turani pathumna chuan English Bible la abung le chang da masak berna ani a chuba ka mitam taktana buat sai ani a copy thanem takan siama English mangchung katam jok thleng phak masaberani Reformation nu ma om nuala wangin Anglican Kausan Khan an duwak lova amai ro chu kumsom nga chung zet chu England rama chung katam jok inan mantlang lon ber anita ani Geneva Bible lotlin na wang chuan Roman Catholic an om hle thei talova Roman Catholic chuan mi puinol puin an mani tonga Bible an nei theu chu thala ti chi alo ma se Geneva Bible elpui turin ma an lak ve hunin an theta ani France rama English College duwe ya lelin na an tran ve ta a ma se sangkhat zanga somsari pariat khan college kha rim sa anin sona chuta chuan sangkhat zanga somriat phani khan lelin na chu an zota ani thuthlung hlui po an detling ngala amai ro chu sangkhat zaruk pakwa sangkhat zaruk soma duwe ya anti chuak ta chawa ti chuan a hminga duwe Reims Bible ti anita ani kumzabi somni na thlengin Roman Catholic in English a Bible lelin an rem ti om chun anita ani chu lelin nan hian Latin Vulgate kha an manga an lelin na an theology an doctrine mu turom thua ani Queen Elizabeth pakhat na hun lai atang khan England chu Protestant ram alo ni le ta a ama a Protestant ten harsan an tuang chia kha Catholics ten an tok ve ta thunga Reims thuthlung thar po chu aruga tollu angai ve ta thung ani Anglican bishop te po Geneva Bible chanlet na tur ngai to in an man hlel ve thova soito angin Geneva Bible a khan abikin footnote Reformation nu ma a omnual lawangin bishop te kha an lungoi lo hle ani sangkhat zanga somruk pariat khan The Great Bible kha en nonin Bible anti chuak ta a anu kumlia chik zo ka en nonin anti chuak le a Archbishop Thomas Cranmer Khan thuma aziak nge a en non tu de kha bishop tam tak an ni awangin Bishop's Bible ti ya hriat zui anita ani sangkhat zanga somsari a convention khan biak in tinahman tur ti in thuchwa asiam zui tabok Bishop Bible chu minol pui chiar tura ru man ani chi lova hriat thiam ol sam tur lam a in aza omna le aro puina an ngai poimo zok ani rinang nge in Bishop Bible a po chuan footnote lama tran an lan na sa hle a Bible le lin chu Kausan theology a anin beina mun ani tamai ani Queen Elizabeth pakhat na nuwa kumsang khat zaruk pathuma James pakhat na aron lala heti huna hi chuan tinde la thi atangin kumsomruk pasari aliam to a English Bible po achuak tanual ani kha amai ro chu letling tu theu te khan an theology le doctrine theu te choilar du na an neitel hloma wangin mitin pomtlan tur Bible le lin ala omlo ti chuan January sangkhat zaruk pali khan James pakhat na chuan in ron khom na a huai khota andang lam na theu te soiremin
England Official Bible Tur buat sai aril rukta ani sangkha zaruk som pakhata King James Version chu alo chuakta a Bishop Bible kha bechan bera an mangchun zom ta thawa amai ro chu lelin sang clear chunga buat sai ani awangin an kut chuak ero tun thlenga kan man zui tak hi anita ani tichuan English Bible lelin chi sang kan nei ta nuala thuthlung hlui letling tu tena an man ber chu Masoretic text kha ani a ma se thutlung thar letling tur chuan kujiak bu chi sang alo omta a chu an thunar manazir chuan an lelin po adang shet ani chung an danglam na te chu triat thiam ol samjok nan rong sang in kan da a asen hi Western manuscript ani a khothlang lam kaushan rom kaushan te buat sai kha ani a atira Vulgate lelin nana an man kha ani apol hi Byzantine manuscript majority text anti bok atanga lelin ho ani a atamjok chu khochak kaushan Constantinople kha rom khopui ber ani laya buat sai ani a sangkha zanga som paruga khan Greek in thuthlung tharan siama aminga Textus Receptus anti a eng hi Alexandrian text neutral text anti bok atanga lelin te ani thung heta hi chuan tun hnaya manuscript an mu chhuat thar te po antel to a an mu chhuat thar te hi manuscript dang aya upazok an ni hloma wangin arin tlak bik tura ngai anni KJV nuwa hi chuan kujiak buhlui zok mu chhuwa an ni hlom to a English Bible po achuak nem hle to ani amai ro chu KJV en non an phal om chun chu English Revised Version hi ani a UK a sangkha zariat somriat panga khan alo chuaka hemizul zui hian US a sangkha zakwa pakhat khan American Standard Version chuak tabok KJV aya danglam na lian tak mai an nei ta ka chu an lelin na be chanatan critical text an mangkha ani critical text chu manuscript an mu zong abikin Alexandrian text kan ti te enasiam anni a manuscript hlui zok le thanem zok manga buat sai anni awangin an rin tlak bik tura ngai ani hemi hnuwa Bible letling tu te chuan an mang ta zela he critical text hi tuna chuan abuin Novum Testamentum Graece ti in oma Nestle Aland text ti in mo UBS United Bible Society text ti in ansoi doctrine Mizo Bible buat sa inan po he revised version hi in nga na pui bera man ani a episode le a chiang zokin kan la soidon niya